ngisho neNdiya maselifikile liyakwazi ukuthwaliswa ngisho nomlungu yakwazi ukuthwaliswa kanti nabo futhi amaNdiya nabelungu banezindlela zabo traditionally zokuthwala uyayibona yikho uma ugula odokotela besilungu medical doctors bake bangaboni lutho noma babhayize nabantu kanjani bese unceda iphehlo ingoba kugula lo moya ukuwe kodwa uma sesijula sesiya entweni yomoya kuthiwa ngisayothwala obviously uyothwala into engeyona wena noma engeyona okuyinature yakho which is awuthwali idlozi Okay. kodwa ke kahle umuntu osebenza ngokukuncedisa ngokuthwala umthwalisi bese umlaphi abiyinyanga Okay. okuthakathayo abomkhunkuli Hey, yeah, no. Sanbonani, welcome to Echo Point TV, The Call. My name is Tubelihle Wagadunga and you are tuned in with us. Namhlanje I've got my lovely guest, Ubaba Shobelkhulu Gasmelani. Sawubona baba. Sibingelele mama njani Siyaphila njani? Siyaphila. Ubaba uphuma all the way from Northwest. Ubaba unokuningi nyana afuna ukuchaza nje endabeni hey ziningi intwaso ubudlozi ubungoma and nakho konke but as I said you are tuned in on Echo Point TV and we are live from YouTube. Don't forget please subscribe, comment and also share the podcast. Baba uShobelkhulu unjani? Siyaphila njani mama? Ngicela nje uzithule uzichaze ukuthi wena ubani ubuyaphi and usebenza ngani. Okay ngiyabonga. Ngike ngithi ke mina mangiqala. Phakama mdidiyeli insizwa emidwa wena amakhangisa kumnyama ilanga lingekho kedle ligedleza ngezinye impande mthabansindi nesimuhu mithi nesihlahla ezingahlazikile kezimentsi shinhliziyo zamadoda ebovu Shobelkhulu shobedlula amanje balenjula thakwezinjula nto lesizwe siza ngemiyalo mpembe kalokuthi amagujwa wena ombesimbi wayesingambeki ziyathwebula ndlovu zalikha ngokuswele belusi igama umkhulu Shobelkhulu wakwasimelana umagujwa undlovu zalikha ngokuswele belusi ongumelaphi wendabuko ngivela endaweni esuka Northwest province eKliphalso Sonke iminqele iborders between iPretoria neNorthwest ngumlaphi wendabuko ngisebenza kakhulu ngokunceda ngamaphupho ngokulapha abantu ngokuthwasisa uma idlozi livumile ukuthi kufike isikhathi sokuthwasisa nokunye nje okuningi ngiyabonga. Oh okay. Bekufanele ngikikize lapha yana ngokhiwe. Yes ubaba uzithule kamnandi wazisho. Uthi ubaba usebenza ngendabuko. Yebo ngisebenza ngokulapha kwendabuko so phecelezi native healing. Okay. Yeah kusho ukuthi kulapha kwendabuko la sidabuka khona thina njengendlu emnyama kusho ukuthi ngilapha ngamakhambi wesintu. Oh okay. Yeah. So uchaza ukuthi uyisangoma. Cha angisona isangoma ngomngoma. Umngoma? Yebo ngomngoma. Okay hayi uyabona ke mina ngazi ukuthi khona isangoma bengayazi umngoma uchaza ukuthini umuphi umehluko lapho? Okay umuntu owumngoma umuntu omlaphi wendabuko kodwa owaya ephehlweni. Okay. Umuntu waba nobizo elimdinga ebungomeni. So wayephehlweni waphehlelwa wadla inkamba wenza konke kwasephehlweni nje amasiko asephehlweni waphuma wayiswa ekhaya inyanga yakhe eyayimthwasisa lapho noma eyayimusa entwasweni ne so umngoma ke loyo bese kuba nomuntu ocishe abukeke samngoma kodwa loyo ubizwa ngokuthini isangoma. Yeah. Isangoma isifaniselo somuntu owumngoma. Okay. So abafani labantu abayenza umsebenzi ofanayo because ngiyacabanga ukuthi thina or naselokishini wonke umuntu osebenza ngabantu bathi isangoma so ubaba sevela ethi umngoma abafani. Mama Qhinebe sizothi masikhuluma kunenkulumo ekihambe lahlekele abantu. Uyabona into mayingaqala yathi isa isho ukuthi is like isifaniselo leyo. Mangithi kunento ebomvu nento esabomvu it could be maroon kodwa ke mhlambe ayikho red kahle ya. So isabomvu
like isangoma into eyisifaniselo somngoma kodwa ejwayelekile-ke ukuthi ngoba abantu ababa-accept ubungoma balahlekelwa nayi-meaning yokuthi lo muntu uwumngoma bese bamthathe ngokuthi umuntu ozenzisa umngoma bathi isangoma kuduma kakhulu igama lo isangoma kunegama elithi umngoma kodwa sibisela inkulumo ejuleni kwakhona ukuthi abantu baphinde bakhumbule ukuthi umuntu okwangena kwaba nofakazi mhla engena entwasweni noma ephuma kwaba nofakazi bembona ukuthi nangu uselethiwe lo muntu uwumngomakhe ya bese kuba ne-duplicate not i-duplicate i-replica ya ngoba ngithi uyazi empilweni ukuthi kukhona into enje bese kuba nento ecishe ifane nayo so awuthi ama-fake labo sithi izangoma akusama-fake ukufanisela nje okay hayi uthi baba-ke bakhona abathi esithi izangoma kepha yena umngoma okay sijabulela ukuthi ube nathi baba and siyazi ukuthi kukhulu esizokufunda kuwe namhlanje kuningi esingakubuza kona kepha siyazi ukuthi abantu abasebenzi ngokufana emhlabeni nezinto azenzeki ngokufana and nawe unendlela mhlawumbe uyaziyo kufanele kenzwe ngayo izinto and uzosifundisa namhlanje ngishilo ukuthi we are Echo Point TV. We are live from YouTube. Don't forget to subscribe, comment, and also share the podcast. Igama lami nguThubelihle wakwaDunga and I'm still live with uBabu Shobelikhulu wakwaSimelane. Babu uSimelane ngicela usichazele endabeni yentwaso. Yentwaso ukuthi makuthiwa umuntu uyothwasa ngiyavuka nje ngivukele mina ngihambe ngiyothwasa kuba nento ekuthi mhlambe nginobizo oluthize ngiyaphupha ngicela nje sichazelwe nje ukuthi kusebenza kanjani. Okay ngibonge mama. Asiqale nje ngichaze intwaso nokuthwasa. Okay. Ya kunento eyintwaso bese kuba ukuthwasa. Okay. Ya ukuthwasa ukufunda. It's a process of learning to become something. Igama elijwayelekile kakhulu hayi for abantu abayintwasweni kuphela. Kodwa abantu abafunda ukuthize. Ithi ngithi for an example ngichaze ngokuthi mhlambe kunomuntu ofunda ubugebengu ngomunye umuntu. Yothiwa hayi amathwasa kaDasibanibani lawo bafundela ubugebengu umuntu uma eya esikolweni eyofunda mhlambe varsity for graduate usuke esekuthwaseni uyathwasa lo muntu ngoba kuba ne-transitional stage ungena illiterate ephume intellectual so ukuthwasa-ke lokho i-process yokuguqula umuntu noma yokushintsha umuntu iyona-ke ukuthwasa lokho so manje-ke masikhuluma ngephehlo kahle kahle ulwimi sithi umuntu uya entwasweni so lapho-ke sekuhlanganisa ukuthwasa nama-rituals enziwayo ngoba phela mawuthwasa mawufunda awekho ama-rituals enziwayo njengokuhlaba kwenkukhu nani nani it's just an exchange yolwazi ukuthi ufunde okuthile usukuthwasa-ke lapho kodwa intwaso ithintana nama-action athile noma imikhuba ethize yenziwa lapho entwasweni right-ke sengenela kumbuzo wakho-ke ukuthi umuntu ubani noma umuntu oya entwasweni umuntu onjani kuya umuntu onobizo labantu abadala une-calling yabantu abadala i-spiritual calling yabantu abadala abamthumela khona ebungomeni ngoba ubungoma buyi-process obuthintana nentwaso ukuthi ehambe yolungiselwa imimoya ethile lowo muntu loyo uzozazi kanjani ukuthi unobizo olimdinga ebungomeni idalwa ezikuye the ancestors bazomphuphisa benze izimo ezoba questionable mhlawumbe uyagula kodwa ukugula kwakhe isola ukuthi mhlawumbe abathakathi ethi makahlolela kuthiwa wakubona abathakathi ethi makabheka kuthiwa mhlawumbe lo muntu lona uguliswa naturally physical esibhedlela bangaboni lutho nani nani until kuvele kuyena into ethintana nentwaso kunezinto ethintana nentwaso mhlawumbe iphupha amashoba ishoba lithintana nentwaso ephuphe amabhayi noma amahiya
noma ubuhlalo bugcokwa abangoma noma ephupha abangoma kanti futhi lo muntu esikhathini esiningi leyo nto iyayiveza kuyena iqale imhluphe eqala akudinge nokuthi ezezwe ngomuntu oyinyanga noma umilaphi njengami ukuthi cha wena unobizo labantu abadala ngoba lento kumele mina mangiyikhuluma yena abe seyibonile ukuthi ngempela ngihlushwa abantu abanje nabantu abanje uyayibonisa indlela ngokwamaphupho ukuthi usuke unokugula okunjani uyena ke umuntu oya entwasweni and ngaba umuntu wesilisa ngaba umuntu wesifazane ngaba umuntu obulili obunye angithi sinabantu okuthiwa ama-gays and lesbians nabo abaxwasike ubizo lobungoma kodwa umuntu onobizo lobungoma kuyambonisa ukuthi kumele eyekuphi utshelwa amaphupho manje makwenzeka ukuthi umuntu avele ahamba ayoyithwasela ngoba abantu bayayithathela le misebenzi umuntu uthola ukuthi mhlambe uye wagulanyana vele yes and then sambona sekayavela sekagqoka amabhayi sekayenzeni kusuka kwenze njani kukaningi nje ukuthi abantu baye entwasweni kungenasizathu noma nganasidingo oqala mhlambe siphila ezweni la khona sifuna amathuba okwenza imali ukuba umngoma usebenza abantu esigodlweni akudingi matric akudingi study 2 kudinga nje ukuthi wena wazi ukuthi kwenzakalani esigodlweni so baningi ke abantu abakhulela endaweni lapho kuphila khona abantu ababangoma mhla noma inyanga ngizenza umzekelo baningi abantu abaphila endaweni esifana nama multi market wese bafunda imithi ngokuyidayisela abantu kodwa ubuyichashiwe it's likely ukuthi lo muntu angayiphehlweni futhi abe uthwaso kahle kakhulu ngoba uza ne-background yomuthi uyawazi imithi ukuthi ihamba njani kuba umunye umuntu osekabona ithuba ukuthi engajwayelana nomkhulusho belikhulu lapha yana abahlola ngemali engango-500 kusho ukuthi lo muntu nje makathola abantu abawu-10 ngosuku lo muntu angabe senze imali engaka so which is more than imali bengizoyithola emsebenzini noma kanjani bese ke iqaleke eyoya engene ephehlweni iningi labo futhi alisangene ephehlweni iningi lalabo bantu alisangene umuntu ogcina engene ephehlweni umuntu onobizo ngoba ubizo luyakufostela ukuthi ungene bese kuba nobizo lwangempela kube nobizo lungelone lempela lolo lingelone lempela yileli othola ukuthi kukhandwa imikhuba yokubiza amathwasa kuyenzeka lokho abantu banayo imidonso yamathwasa nowadonsa amathwasa yazi uphuphe konke lapha kugobela ukuthi kunani nani uyayibona kunenduku enje unobuhlalo obunje ugobela kunamathwasa nje kanti udonswa imidonso khona lapha yana bese uthi maso lapha uma uphumela ngaphandle ayisekho into ekulungelayo kunokuthi kulunge kumani kube worse empilweni yakho ngoba usuke wawuhlangana nemimoya engeyona imimoya yakini ekuthumele lapha yana base begrobha imali kanjalo Nkosi yami yo hayi uvundula okunye ke ubaba so kuyenzeka ukuthi abantu abanye bayenzela nje umsebenzi lo for imali yebo kubulala indlalo uyabona eSouth Africa ayikho into elula ukwenza imali njengezinto ezintathu engizoyibala ubugebengu bulolo kwenza imali kudinga ama connection nendlela ukuthi kusurvivewa kanjani estradini okwesibili ukulapha kwendabuko mhlawumbe ungayibiza ngenyawo ungayibiza ngomngoma ungayibiza ngani as long as uzolapha abantu nje kuphela kulolo ungena lapha nokuba umfundisi noma ube umvangeli noma ube umprofeti kodwa usebenza ngokwenkolo kulula ukwenza imali lapho ingoba lezo zinto ezintathu azinayo into ewumthetho oqinile ongazi ukwazi ukuthi umuntu angaboshwa ngoba phela esikhathini esiningi umuntu angaganga ngawe adlale ngawe kodwa ke mase kufika uthumisa enkantolo uzoprova kanjani at least ama criminals wana umthetho yakwazi ukubapenalize kodwa ke umuntu omfundisi uma sekugebengile noma umuntu omngoma noma uyinyanga masekugebengila kukhulula so izona izindlela ngoba iSouth Africa phela sikhumbula ukuthi icountry yethu ine high rate of unemployment yikho sibona kuleke kulwiwa xoshwa abantu bokuhamba thiwabathatha imisebenzi ngoba imisebenzi ayikho iyadingakala yebo so ine issue unemployment kakhulu ina issue inequality
kakhulu ukuthi umakhelwane nangu usenemoto mina ngiyoze ngibe nemoto nini so kune pressure ezokwenza ukuthi ugcina ube nje kodwa ke society into engiyithanda ukuthi isigebengu bayasazi noma somfundisi noma siyinyanga ngoba uzoza kuthiwa how umanqenebe lana usethwaseni naye useyalapha usethwasenini lo lento yenza uyifundele kuphi uyayibona abantu abawubumakhelwane abantu esikhulana bayawazi amaqiniso wabantu ukuthi umuntu ozoshaka kakhulu ulo usuka ngaphandle ungazi lutho yo hayi uyasho baba ukuthi into eyinkinga la imali abantu benza lo msebenzi bazifanise nje bathi bamasangoma or abo ingoma amangoma babheke nje ukuthi bayenza imali akukho right but unfortunately impilo esiphila kuyo and abantu sebabone indlela ezilula zokwenza imali mina manje ngixaka ukuthi uma sengithi mina ngumaqhinembe kanje ngisebenza abantu sengithwasananyana ngibuya le bese ngihlanganisa imithi ngoba ngine background mhlambe yokuthi mhlambe ubaba ubenza something or ugogo abantu ababi nenkinga endleleni basebenzisa lezi zinto zami engingazazi because ngiyacabanga ukuthi i-calling isuka kude mana ngeke ngivele ngithathe ilitshe ngihlanganise nenhlabathi ngithi yenza because bengibona umkhulu ayenza abantu laba mababa nenkinga kwenziwa kanjani inkinga enkulu kakhulu ngoba kubantu osebenza enganalo ubizo lokulapha kukhona indlela aphumelela kuyona kube khona indlela engeke aphumelele kuyona leyazophumelela kuyona kunemithi ekwazi ukuthi engabheke umuntu ukuthi unobizo noma akanabizo umithi eyisebenzela iyodwa ngizenza umzekelo mhlambi njengawe makuthiwa thatha umhlonyana umuthi nje weflu kakhulu esikhula emakhaya kuthiwa mawuqala uhlushwa isifuba bathi imbiliseleni umhlonyana uphuze kwawena nje ungenalo ubizo umhlonyana uzokusebenzela makuthiwa mhlambi indlebe iyahlupha lapha bathamba ulanda indlebe yendlovu lapha eyitype yesitshalo esingathi sialu yabo bese ukhipha amanzi akhona wafa endlebeni uzophila umuntu ngoba kukhona lezi zinto eziyama remedies uma uwazi unolwazi ngoba khumbula ukuthi umuntu kuza succeed kulento ayenzayo uyodinga ngayo yonke indlela ukuthola ulwazi omunye uzohlalela uTikTok the whole day elekelalela into esikhuluma kanjena kanti useyathwasa manje useyafunda ukuthi ngilapha kanjani into enje iyini uyayibona bathi makaseyenze ebantwini bacabanga ukuthi lento eyakhe kanti uyithathe somewhere uzohlanganisa amakhambi ngoba mhlambe efunda eincwadini ezithile ekhulumayo ngama healing benefit baphila abantu ungcono ke lo ngoba une background yokuthi uye wafunda ngamakhambi kunomuntu oyingozi ongafundanga ngamakhambi ozwa bethi nakhona kwesinye isikhathi ngoba kanayo injula thola kunomuntu onzima kabi mawufaka ngesikalo esingaphezulu ngabulala umuntu bese khona lo muthi lotho ukuthi kumele ufake kancane bese ulapha umuntu bese egcina abulala umuntu into ebhlungu kunjengoba ngisho ngithi ubunyanga lobu abukho regulated so akukho lula ukuthi umuntu makeze enyangeni athathe imbiza zami besayashona lo muntu lona uyangithola eyofana ne-food poisoning kulo muntu kodwa ke ngoba lo muntu uhambe efihlile nasekhaya ukuthi ngisakwa sibanibani ngoba izinyanga ziyazondwa ngeke nazi ukuthi ubulawe yini ngoba lezi zinto zenza ngemfihlo so ikhona leyo nto it's a win or lose situation kodwa ke ikahle kwabanye uma bazi lento abayenzayo ibe kabi uma umuntu enza into angayazi ake sixoxe nje kancane kuthiwa lapha abantu mabayothwasa uthola ukuthi lo mama bathwasa kuyo lo baba bathwasa kuyi uyabatlinisa uyabayenzisa imisebenzi kufanele yenziwe leyo mangiyothwasa yebo iyakuinclude futhi lokho ngoba phela ukhumbula ukuthi ufundiswa ama-skill wempilo kuyenzeka ekhaya wena uyekuthwaseni bongakazi empilweni yakho wapheka iphalishi bekungakazi empilweni yakho watshala ngisho netamati bekungakazi empilweni yakho waguqa waklina ngoba ubuya ekhaya labantu abadla izambane likaPondo so manje ke kumele ufundiswe impilo ngoba uzodila nabantu
kubalekile ukuthi ufundiswe impilo mhlambe mawuqala nje ithi ngithathe nje ngithi iphehlo lasendulo endulo kuhlukile kunamanje ziningi izinto ezazenziwa emuva ezingasenziwa namanje. Okay. And futhi ngenxa ukuthi lokho kumane kwalahleka noma kwayekelwa kuyakhaleka ngabantu abathwasa manje kuthiwa inyanga zemillennia inyanga zama-2K inyanga zamanje zihluleka ukulapha yingoba phela zange kujulwe le muva bekujulwa bengeke kwenzeka ukuthi umuntu uma ethwasa ezofunda laphayana efundela ukulapha bese ehluleka ukutshala ilentuzana imfino ehluleka ukutshala amazambane nani ukudla zokudla organic food ngoba phela uthwasa noma umuntu ongena ephehlweni akadli nanoma yini akadli ngisho nasemgwaqweni aphekelwa abanye abantu so kusho ukuthi ngamanye amagama kumele efunde ukupheka kumele efunde ukutshala kumele afunde okuningi kumele afunde ukuklina emzini wenyanga kumele efunde ukuvuka ekuseni bese ephinde futhi egeze ngamanzi abandayo ekuseni yabo kulapho ke izinto zakhe zimkhanyela kahle kodwa ke siphinde sithi futhi kuba nomehluko phakathi kokuhlukumeza umuntu nokumfundisa ngoba mawumfundisa kumele intention ibe good kodwa mawumhlukumeza usumenza isigqila is something wrong lapho yabo ungasamcabangeli manje usumanipulate ukuthi hayi ehlosini vele kwenziwa nje uyayibona kumele wenze yonke into edlozini kwenziwa nje kanti okunye uthola ukuthi is not necessary ukuthi akwenze uyamgqilaza nje akukho futhi la kuzombhenefita khona instead kuyomlimaza ngikubuziswa yilokho ukuthi ngoba unokuzwa abantu bathi hayi basebenza kakhulu entwasweni bavuka ekuseni leyo kugeza ngamanzi abandayo bengayazi I'm sure nama 2000 angeke azayimele lezo zinto kepha kubhlungu ukuthi maso uzenzisile ukuthi unobizo bese uyahamba lapho uyohlukumezeka like inzima nje lento le that's why ngisibuza ukuthi why abantu pretend umuntu as if unale nobizo bese ahamba yothwasa ngeke ulungu uyabona iphehla kuyona into yokudlala iphehlo lihlukanisa phakathi weqiniso namanga ngoba phela mawunemimoya engeyona yeqiniso engakuthumelanga futhi laphaya uyokhishwa yona futhi kodwa ekuthumele laphayana izoqinisa ubekezele uzophume futhi laphaya uyiphumele futhi ungagadanga uphuma uqedile makuyiyona mawunama genuine spirits nje abantu abadala ukuyibona abakuthumela laphaya uzobekezela uze uphume uyabona thina abantu esiyenzayo lento esithwasisa abantwana siyazi ukuthi ama-sign omuntu uma enabantu abadala bangempela bemfuna phakathi ephehlweni yoba ukubekezela ukuhluleka ukubekezela ngoba ngesisikhathi yokuthi ngifuna ukuphuma bese edluzi lakhe likulwethe lapha ngoba phela uyelelona lapha ilona kahle kahle lidinga intwaso akuwena udinga intwaso yikho uma ugula odokotela besilungu medical doctors bake bangaboni lutho noma babhayize nabantu kanjani bese unceda iphehlo ingoba kugula lo moya ukuwe lo moya ngoba kugula wona uyothi mavuka ekseni uthi ngathi izolo ulela ukwatile avuke ekseni ngo3 o'clock nakhona kumele nenze izinto ezithile ephehlweni ube nalo moya ukuthi ngathi ngahamba kodwa ke kubuye kuguquke isimo sakho ukuthi hayibekezela uzoqeda kusuke lapho sekune conversation between wena nedlozi likulethe lapha kodwa uma ungenalo idlozi vele uzobaleka ngiyacabanga nje ukuthi sengizile lapha yana ngivuke ngo3 am sengiyabaleka ngoba ngiyilethile phela baze bakubamba inkunzi bese usolugobela ngize ngilimale inobungozi nje kakhulu lento le and then kuthiwa mase uqedile intwaso yakho kuba nomsebenzi nyana ofanele uyenze ngathi kuba nempahla efanele ihlatshwe nani uma ungenamali yokwenza yonke lento kwenziwa kanjani kuzoyenzeka ithi ngichaze ukuthi into yonke yedluzi noma yabantu abadala ithatha isikhathi and isikhathi akusiyithi esisibekayo ibona abasibekayo yikho kuhlukanisa phakathi kwezinto ezinedluzi nezinto ezinganadluzi ngoba ezinedluzi sithatha isikhathi eside kodwa ehamba ngeminye imimoya evela kwasadluzi kungelona idluzi ziyashesha
ilento esithi masikhuluma sihloniphisa sithi hayi unento ezisheshayo uyayibona so uyalinda kufike isikhathi sakho bese bayakuvulela ngendlela abangakuvulela ngayo bese kuyenzeka lokho kumele kwenzeke ukuthi uhlaba inkomo noma uhlaba imbuzi kodwa abanye baphuma ngembuzi ngesivumelwano sokuthi uthwasa empandeni noma lapho ethwasa khona imithetho yakhona ithini bese ke inkomo uzoyihlaba after iminyaka omunye uthola ukuthi kumele umephuma eyohlaba inkomo same time kodwa ke kuyenzeka lokho uyabona ukuthi kufinyelele lapho uma ngempela enze kahle ephehlweni elandele yonke imithetho yabantu abadala kuke kuvuleka izinto wesebasho abantu ukuthi cha mina ngathi ngene ephehlweni kwakumnyama kodwa ke kwathi makule kuya kwesikhathi kwagcina usisethola umsebenzi mina ngathola umsebenzi imali zikababa saphuma ziningi nje idoro ezingavela ukuthi imali ivela kuphi kodwa ke ayivele endumbini ngoba indumba akusiyo reserve bank kumele ivele somewhere yabo ngama income stream athisi okay uma kuvumile if wenze kahle sisahleli nobaba wethu uShobel Khulu wakwaSimelane uyachaza ke uyasho ukuthi uma wenze kahle zonke izinto zakho ziyavuleka ngoba kuyenzeka ukuthi umunye umuntu angene entwaseni ahlala isikhathi eside angabuye ekhaya ngoba bathi akanamali yenkomo or yalento lefunekayo kepha uthi uma wenze kahle namadlozi wakho athandile lo msebenzi oyenzile lapho then kuyavuleka izinto uthi uhleli nje kube nezimali ezivelayo nakho konke bese umsebenzi wakho uhamba kahle. We still tuned in khona la Echo Point TV and igama lami uThubelihle wakwaDunga. Don't forget subscribe and also comment. Babu Sibakhulu Shobel Khulu. Yebo. Hey le gama lela ngazi nje lesiba leli nani lesiba leli nilisebenza. Mhlawumbe ukuthi umama wakwaDlamini kodwa ke abathakazeli ngosiba likhulu into oDlamini bayathakazela ngosiba likhulu kodwa umama yena ke uMswati bathakazela ngokunene. Ngokunene kodwa ke isithakazelo saDlamini usiba likhulu mhlambe khona engizokuthola makuya kusikhathi hayi mhlawumbe ngoba angazi nje ukuthi akuvumi nje ukuthi ngithi Shobel Khulu kodwa nje bengifuna nje sike sithi kuningi ukuthwasa nobungoma nani kunabantu abahambayo bayothwala yini ukuthwala okay ukuthwala igama nje sonke esilaziyo esikhuluma isiNguni mhlambe isiZulu isiXhosa iSiswati isiNdebele ukuthwala is to carry something okay ukuthwala nje ukuthatha into uyabona bese uyayithwala meaning ukuthi uthwala into engasuwe kodwa into outside your nature uyangithola ukuthi ngithini ngeke ngithwale izibele zami njengendoda ngithwala izandla ngoba ziyimi kodwa ke ngingathwala isikhwama ngoba si nature e different si material different so ngizobe ngithwala leyo nto ke so literally noma linguistic ukuthwala is to carry something kodwa uma sesijula sesiya entweni yomoya kuthiwa ngisayothwala obviously uyothwala into engeyona wena noma engeyona okuyi-nature yakho which is awuthwali idlozi okay umuntu makayothwala akayolanda imimoya eyidlozi ulanda imimoya ethize ohlobo oluthile ukuthi izomncedisa ngento afuna ukuthi yenzeke mhlawumbe uyothwalela imali uzophuma lo muntu loyo wese bamhlanganisa naleyo mimoya ngoba kuyona imoya yakubo vele ayikho kuyena egazini bayifaka egazini ngoba ayikho vele wese ayagcatshwa lo muntu loyo afakwe leyo mimoya egazini wese leyo nto athwale ngaleyo nto kuthiwa uthwale mhlambe nesilwane esithile okuyisona esizomlethela inhlanhla so isilwane idlozi lakho akulona isilwane kwakuumuntu wayephila emhlabeni wayeseshona waba umoya so umoya walo ngeke kube isilwane masothwala ngesilwane esithile kuthiwa mhlawumbe uthwale ngesilwane esithize kusho ukuthi usukuthwala into engeyona inature yakho ozoyisebenzisa mhlawumbe uthwalela ukuphumelela empilweni ukuthi ube nesuccess kuyo yonke into oyenzayo uthwalela ukuthi uconvince abantu ube nelimi elimnandi
uphunyuke ngalo ulwimi la uyakhona uphunyuke ngalo ulwimi abantu bakulalela uzokuthwalela lokho uthwalela intombi ukuthi uthandwe intombi noma uyintombi uthwalela ukuthi uthandwe amadoda uyangithola kuyenzeka konke lokho ukuthwala akubhekananga nemali kodwa ke usuthatha into ezokuncedisa lapho isidingo sakho nasiya khona so mabaloku bathi thatha lento ayinabungozi yikho ukuthwala mase kuba uthwala kusuke kuthathwa yona leyo nto ekuthiwa ayinabungozi kodwa ayinabo ubungozi so lento le yona awuthwasi awuyi ephehlweni wona kumehluko omkhulu phakathi komuntu oyothwasa noma entwasweni nomuntu oyothwala umuntu vele entwasweni usuka ukudinga ukuthi abe nobiza abe nabantu abadala and futhi lo muntu lo yongena ephehlweni mhlambe uma kudingeka ukuthi uye entwasweni yodla amagobongo nani bese ke mawuyothwala awudingi ukuthi ube nalezo zinto ube nobiza uye kuphi wenza ama ritual nje wokuthwala bese izinto ziyenzeka ngizoyenza umzekelo ngithwalela ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlole anginaso leso siphiwo sokuhlola vele uyayibona anginayo igift of foreseeing and seeing uyabona ayikho lento egazini kodwa ngiyakwazi ukuthi leyo nto ngayoyithwalela mangiyithwalela futhi bese ngiphinde umuntu makafika kimi ngimhlolela ukudlula umuntu onesiphiwo sabantu abadala ngimtshela amagama ngimtshela ama-address ngimtshele yonke into njena uyabona ngoba leyo nto extreme akuyona into ewuwe noma into yakini leyo so izoza ngamandla vele to impress you ngoba le mimoya yokuthwala its aim is to impress you to gain something then le yedlozi yona is to help you uyabona to be a better person kwi-society ngoba iqala ngawe lento before iqhubekela ngaphandle so yiyo ke lento abathatha lento ayinabungozi kodwa eqinisweni ubungozi bukhona ngifuna ukusho kanjalo ukuthi hayi if kungasinto e-right then inabo ubungozi ibuphi ubungozi bakhona okay ke ukuthwala kuyinto transaction into agreement ne isivumelwano isivumelwano mhlambe ngiyahamba ngiyothwala for an example ngithwalela ukuthi ngikwazi ukuhlolela abantu uyayibona so lento izophila kimi iphile nami kodwa uzothola ukuthi ngonyaka kumele ngenze something isivumelwano leso mhlambe ngonyaka kumele ngenze something yabo kusho June every June khona into ekumele ngiyenze once ngadlula nje ngangayenza leyo nto for isikhathi esithile kukhona okuzongenzakalela ngoba ubungozi bakhona ukuthi ihamba nepunishment lento uma nje uphula imigomo yakhona then uzokhomba umuzo notshwala uthi bavo ihamba nepunishment mabathi every year mhlambe ngoJune njengoba uchaza kufanele wenze something wenzela bani uyenzela bani lento wenzela yona lento khumbula ukuthi ake ngiqale ngithi sinemimoya eactive ehlukene sinemimoya yethunywa ne ama messengers ne kodwa ke ngifuna ukuthi kahle ithunywa zikamenzi imimoya that is equivalent to biblical terms ngathi ingilosi uyangithola is responsible for nature ukuthi langa livele izitshalo ziye imvula inethe uma sesiya ngokwesintu sethu kunesithunywa esibizwa ukuthi unomkhubulwane unomkhubulwane it's umoya responsible for ukunethisa imvula nokumilisa izitshalo ingakho kunamasiko as far as ngala eKZN ukushona leZimbabwe lapho khona kuba ne-first fruit abayikhiphayo kaNomkhubulwane lelo langa lidedicate la kuleyo nto leyo bese siba nobonomhoyi ithunywa lezo nomhoyi nongamela wesiziba namanzi isithunywa samanzi uyangithola so it's like an angel bese siba nemimoya ethize esimasihloniphisa sibize ngemimoya kodwa abanye bajike bathi ilwane uyabona mabathi umuntu lona amafufunyana kusho ukuthi uya demonic possessed unilwane thiwa lo hlushwa amafufunyana lo iyona ke leyo mimoya leyo so those ilwane so ubese siba nemoya yabakithi uyabona kwamathongo noma abadala kuthina laba balele imoya yabo yathi mabasebashona imoya yabo yahlala emsamo yaba amathongo noma yabuya yasingamele yaba amadluzi kuthina so ihlukile lento so manje ke wena wenzela lezilwane lezi
Oh. Uyayibona le entity le esiphila nayo Eish. ngoba usuke uthi mawenzela iritual isuke ibenefita kuleyo ritual meanwhile now benefita somewhere yikho ngithi lento contract somewhere somehow uyathanda noma uthanda uma uyithatha lento kumele uyazi nozakwethu abakusebenzayo lokhu kubalekile ukuthi abantu babatshele ukuthi lento le akulona idlozi lakho Yeah. ngoba usuphahle waphahla kini ucela umsebenzi ucela impumelelo ucela ini wahluleka wathi uyasuka uza kwami Eish. mawufika kwami lento yaqala yavula izinto yenza yagila imikhuba kusho ukuthi wazi ukuthi leyo nto leyo mina nginawo amandla wokuyalela idlozi lakho ukuthi kungani nihluleka umntwana wena ezefike la kodwa ngikupha into kweyami engaziyo ukuthi mina ivuswe kanjani isetshenziswa kanjani bese uqhubeka nayo Yo, maye lento le ethathwa ngiyakhona ukuyilanda kubantu abafana nawo, abantu abasebenza ngendabuko bese ngiyothwala. Niyathwalisana futhi. kukhona umuntu oyinyanga inyanga umuntu olaphayo uthi ufika ugula ukhohlele bese akuhlanganisela amakhambi uphile uthi ufika unenkinga ethile uthakathwe bese ayakunceda uthi ufike kuyena ngoba awazi kwenzakalani ngokwamasiko ekhaya ekuchazile ngokwesintu ukuthi into mawungake wenzele umntwana imbeleko noma ini uzoyeka ukugula umelaphi lo muntu bese kuba khona umuntu odila ngalezo zinto omthwalisi lo muntu umthwalisa kuyona inyanga umuntu ozokunceda ukuthi uthwale lezo zinto lezo kube uyena futhi ozokutshela masodidekile ukuthi yabona uma sophupha kanje kusho ukuthi imele wenze lokhu nalokhu nalokhu kusho ukuthi ufeza manje ini ama agreements la ongene kuwona so manje ke inkinga esiba nayo eSouth Africa ukuthi awusazi umuntu uma eyumthandazeli noma eyinyanga noma ewumthakathi noma ewumthwalisi lo muntu loyo awusakwazi ukuhlukanisa ngoba sonke manje sesinendawo esibiza ngeyigodlo indumba uthi uyafika nami uthola ngihleli lapha yana ngidokisa ijazi lesonto kodwa into engizoyenza lana sengibiza amanye amagama ongawazi kulento engiyenza ngigijimani bafana niyomncedisa yilabo sibanibali usuyaxakeka ukuthi ngoba kudokele sonto awusazi manje ukuthi ngiyini kodwa ke kahle kahle umuntu osebenza ngokukuncedisa ngokuthwala umthwalisi bese umlaphi abeyinyanga okuthakathayo abomkhunkuli yeah, no. Kuningi serious. Mawukhuluma ngendaba yokufaka ijazi uhleli lapha emsamo wakho la usebenzela khona bese uthumela labafana bagijima. Labantu laba obathathayo or lokuthwala lokukwenzayo uma ukhuleka uyakhona ukuthi uthwale futhi ubukhuleka ngapha. Hey yazi ake sijule la. Uyabona sometimes ngelinye ilanga uzaba sesontweni ufane nomuntu odlisiwe phakathi esontweni yabona umuntu odlisiwe kuthiwa mhlambe intombi isifuna ukungilahla noma intombazane isifuna ukulahlwa iboyfriend noma usiyamchitela bese hambe eyomdlisa uyayibona imfaka idliso lo muntu lo akaboni lutho yonke into eyenziwa yileyo ntombi right so kuyenzeka ngesinye isikhathi usonte na ungaboni lutho ukuthi lo muntu engisonta kuyena lo ongiholayo omholi omfundisi akekho right ngoba phela naye uhambe wayothwala ukuthwala phela kubona kwabangoma kuphela ukuthwala nanoma ubani ngisho neNdiya maselifikile liyakwazi ukuthwaliswa ngisho nomlungu yakwazi ukuthwaliswa kanti nabo futhi amaNdiya nabelungu banezindlela zabo traditionally zokuthwala uyayibona so kuze bakwazi ukuthi benze njani bephumelele so manje ukuthwala kuyinto vele ongeke uzuyibale ngapha ngaseyinyangeni ngoba kukhona nabantu abathwalisa ngokwesisonto hayi kungahlanganiswa imithi kodwa ama rituals enziwe ngathi wesonto uma wabhekisisa kanti sekudonswa eminye imimoya phecelezi ama ethereal spirits babiza njalo yeah inzima le ndaba inzima abantu bagangile
abantu kahle balambile nje. thani Oh, nje sithi ukulamba. thani nje sithi Ukulamba. abantu balambile ngoba angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongaganga azi ukuthi uyaganga ngoba ukuganga kuyidanger uyabona onisiwe Yeah. ngabantu uyashawa kodwa ke sithini sithi abantu balambile babheka ama-option ahlukile Eish, nama-option inkinga indlala. asheshayo futhi indlala. Ish, yeah, ne. You still tuned in with us on Echo Point TV, and my name is Tubelihle Wagwadunga, and I am here with Ubaba wethu Shobel Khulu Gasmelani. Athi-ke ubaba indlala iyo esibulalayo, because if abantu bebangahlupheki kangaka bekungeke kube na these extents ukuthi umuntu seyahamba uyothwala or umuntu setholakala eyenza izinto ezingafaka abanye abantu ebungozini, but because sisendlaleni siyaphanda abantu bayazama ngayo yonke indlela Ngayo yonke bangazama indlela. kubhlungu kakhulu. Share your comment and also tell us what you think about today's topic. Ngithe nginobaba wethu uShobel Khulu Gasmelani. Baba uSmelani, hey mina angazi ukuthi ngizothi ngididekile or kwenzakalani, but I feel ukuthi inkulu like ivast le ndaba yokuthwasa yokuthwala yobungoma yobusangoma or in kepha okubalekile ukuthi uma unedlozi kuyafika kuwe awumani uzisukumele uthi hayi sengiyothwasa mina. And if ubona ukuthi azikusebenzeli kahle izinto uyahamba futhi uyoyenza lento le abantu bayenzayo, kepha nakhona uyisebenzise ngendlela eright. Ngiyabonga kakhulu baba ukuba nathi namhlanje, and bokukuningi esingakhuluma, kepha ngifila ukuthi there's a lot ongasichazela ngayo endabeni yomsebenzi wakho oyenzayo. Ungatshela nje abantu ukuthi bakuthola kanjani, wena usebenza kahle kahle mawuthi wena umlaphi wendabuko usebenza kanjani and usiza abantu abanjani, utholakala kuphi njengoba uthi ubuya all the way from Northwest. Siyabonga ukuthi uzile namhlanje, and then chazela abantu ukuthi bakuthola kanjani and all of that. Okay, mina ngitholakala ku WhatsApp. Abantu mabefuna ukufika lapha kimi ngiku WhatsApp, anginayo nje inamba efonelekayo. Ngitholakala ku WhatsApp bese aya reply umuntu enikezwe ama address uma efuna ukufika, noma uma efuna ukuhlolelwa telephonical ngama video calls kanjalo. Iyona ke inamba engizoyishiya manje ku WhatsApp la bazongithinta khona 065 065 525 7008 is 065 525 7008. Umsebenzi ke mina engiwenzayo ngumlaphi, ngiyinyanga ngiyalapha. So ngikhulumile ngokuthwala, abadinga ukuthwala so ba referela kulabo abathwalisayo. Mina ngithwalisa so ba referela kulabo abathwalisayo, kube yibona futhi ke abangabanceda. Angibasebenzi mina abantwana abancane abangakathombi. Okay. Like umuntu mangakafika upuberty stage angiphiwanga isiphiwo sokulapha ingane mina. And futhi angisebenzi ngento esheshayo. Uma umuntu efika ekhaya kumele inikeze isikhathi. Ngisebenza ngokwedluzi nje straight, ngomuntu okhuluma ngesintu, onceda ngesintu, ama rituals athintana nesintu. Uma mhlawumbe ufuna ukwathola nokulapha nje mawugula noma unenkinga ethile, ngiyi-spiritualist. Ngispecialize spiritualist nokuhlaziya amaphupho. Ngiyabonga. Okay, siyabonga. And ubaba based eNorthwest? Ngibased eNorthwest endaweni ebizwa ngeKliphout sofa sonke. Mawuqeda nje ukudlula iPretoria eMabopane. So ingalapho ke iKliphout kodwa landa eNorthwest. Okay. And kuma social media pages, do you have anything there? Yebo, ngiyatholakala ku TikTok Shobel Khulu Gasmelani, ku Facebook Mkhulu Ibrahim Kakhoza, na ku Google nje mawuqala uthi Shobel Khulu Gasmelani uzothola wonke ama handles wa ku internet khona lapho. Okay. Yeah. All right. Thank you, guys. As I said, besino baba wethu ubaba Shobel Khulu Gasmelani. He had a lot to say about indaba yokentwaso, indabuko, ubuntu. Ubuntu nje impilo yethu esiphilayo singabantu abamnyama. If you want to find out more, please do follow him. He's Shobel Khulu Gasmelani on TikTok and all the pages that he said. Thank you very much for tuning in. This is Echo Point TV, and my name is
Thubelihle wakwaDunga. See you next time.